Siyabonga uNkulunkulu ophinde wasinika elinye ithuba futhi. uNkulunkulu lomusa, uNkulunkulu uyasithanda njengabantu bakhe. Singakhohlwa isifiso sikaMlimi ukuthi wonke umuntu asindiswe. So nxa sesisindiswe sonke uNkulunkulu uzathokoza, uSathane alahlwe yedwa, thina njengabantu sisindiswe sonke. So isifiso sikaMlimi ukuthi mina lawe sisindiswe. Yikho esinika amathuba nje ukubana sithole ilizwi lakhe sisondele duze kwakhe. Last week sikhulume ngobhuru wami uDavid. Namhla siyaqhubeka futhi ngoDavid. Ngiyamthanda uDavid kakhulu. Singakaqhubeki asikhuleke nini. Baba olungileyo osezulwini, siyabonga umsa wakho, siyabonga amathuba osipha wona, sithungamele ilizwi lakho lisiguqule ekuzeni kwakho sibe khona ekusindisweni ngoJesu siyakhuleka. Amen. uDavid esekhulile, esemdala, eselixhegu. iBhayibheli lithi lona uyabiza umntanakhe uSolomon. Kule into engithandayo lapha. Engakabizi uSolomon uDavid, uAdonijah uhlathathe iadvantage yeage kayise mhlawumbe azigcobe abe inkosi. Kule nto engifuna siyibambe la. Kuchapter 1 kaFirst Kings. Nxa esezigcobile waba inkosi uAdonijah engabekwanga nguyise. Njalo ukwenza khonokho uyise esaphila. iBhayibheli lithi lona sikhulume last week, owabuya wazokhuluma lo David ngesono sakhe lomka Uriya lokubulalisa uUriya ngumprofeti uNathan. Nxa uDavid esekhulile, uAdonijah esezigcoba ukuba inkosi. Lapha kule ndaba la. Umprofeti uNathan owake wabuya waba le church board bengu2 lo David. Baxoxisana ngendaba eyayenzakele, ngephuthela lenzakele, ngesono esasenziwe nguDavid. Nguye futhi obakhona lokho likuzwe lo. Othi yena uAdonijah esezigcobile ukuba inkosi ngapha, uNathan asondele kuBethsheba, yena lwana umka Uriya owabonakala egeze egcekeni. Asondele uNathan athi yena ungakhohlwa, inkosi yathembisa ukuthi umntanakho uSolomon uza kuba inkosi esikhundleni sayo. So wena ngena enkosini ufika wabeka amagama, uyikhumbuza inkosi. Nxa ukhuluma likubambe lokho. Nxa ulokhu ukhuluma mina ngizangena lami ngizoncedisa, ngifake iweight emazwini akho owakhuluma ngelenkosi, uyikhumbuza ngesithembiso sayo sokuthi umntanakho uza kuba yinkosi endaweni yayo. Sobe sithandikayo, nansi into engiyibonga wona. Abantu abanengi ekukholweni ema-church lapha bayazifaka, sike sakhuluma kulevu ephezulu yokukholwa, bengazifaka ekukholweni lebungcweleni, bengasasibile sabelo kulaba bantu ababona be-weak kumbe belamaphutha. But uNathan owakhuza uDavid, nguye uNathan futhi osondelayo abekhona, enze kukhunjulwe isithembiso sokuthi yenalo umama olomntwana okuthiwa nguSolomon, umama lowu owabuyayo indoda yakhe sifile, akhunjuzwe ngumprofeti ongcwele. Ngabe silengqondo enjengabo Nathan, abafundisi, ama-elders, abantu bonke ema-church, kakasisondeleni singabi ngcwele soda ngale, kube sokusiba lenkalakatha yegap between thina labantu mhlawumbe esibathungamelayo, bazibaswele indawo yokuyacatsha lenduduzo nxa bethwele nzima, ngoba sekule gap umfundisi ungcwele ele mina ngingapha
ngakho umuntu ongangincedisa but Nathan uthi yena okaDavid kwedlula izolo ngale okwanamhla sikhangela okwanamhla banengi abantwana ema-church manengi amalungu ebandla athi engaphambanisa kumbe basentshwe lanxa besithi bayalungisa uthole ibandla selibaleke la kumalodwa ngale bona bathwale nzima bebodwa ngapha baswele umarriage officer babhoda ama-ofisi baswele umfundisi oza kubancedisa but uNathan wabakhona wancedisa lokugcotshwa kukaSolomoni malidunyiswa igama lenkosi. Ngiyacela sobe sithanda ngiyancenga singabi ngwele okokuzibazela sigcina siba aggressive towards ama-members adinga usizo lwethu lokuncediswa kwethu. Waba nguNathan lapho khona ncedisa lababuthakathaka phakamisa abafuna ukweyama enkosini sincedisana. uNathan ngiyambonga, yayibonga inhliziyo kaNathan, ngiyambonga uNathan. Asibe ngoNathan isikhathi zonke, those who are weak bengabaleke ekukholweni ngoba sesibaxotshele khatshana. Uyabuya uNathan. Nxa uBetshebhe lokho esakhuluma uNathan abengena, nxa esengenile kuthiwe nangu uNathan uDavid athi hawu uNathan kangena anti ngubhuru wami. uNathan abesesithi Nkosi kanti kwenziwa yini ukuthi uAdonija azigcobe wena ukhona, mina kangibizanga, lo Solomon kambizanga, useyinkosi uzigcobile le ekhezi yedwa le. David athi hayi angigcobanga. So wena Nathan ya thatha umfana yena lo uSolomon umthathe umhlalise phezu kwembongolo yami, umgadise imbongolo yami, umnikele induku yami yokubusa lilimgcobe. Bamgcoba. uNathan kunguye owathungamelayo yona leyo ndlela la yona leyo into lokugcotshwa kukaSolomon. Kuyithi sihlobo esithandikayo sasingeke vele sifune lokusondela duze kukaSolomon. Uphi uSolomon? Anti unina ngule lowana, anti yakwazi ukuthi into zabantu azikhulunywa kodwa usuzikhulumile. iChurch bekumele kube indawo lapho abantu abale stress khona babuye bazothola ukuthula. Indawo lapho okumele abantu abangamukelekiyo phandle ngale babuye eChurch bathole iChurch amalungu ebandla abafundisi ama-elders belezandla ezivulekileyo so babamukele babalethe ekukholweni babanikele thembe elimangalisayo. Ngicela lapho khona ube nguNathan. Sondela duze kwabo Betshebha, sondela duze kwabo Solomon, ubanike ithemba umlimi asenzele kuhle. Naso kwenzake uSolomon eseyinkosi, chapter 2, uDavid abesehlala la phansi umfana uDavid ehlezi laphana engcenye elele, ingubi lapho umdalelele. Akhulume ngelizwi elivevezelayo umfana ehlezi lapha athi yena i-charge number 1, mfanami ngicela uqine ube yindoda. Ukuba yindoda kwakho yilokhu mfanami ukuthi yena gcina bamba ilizwi lentando kaJehova. Thina njengabantu mhlawumbe abesintwini, indoda emadodeni ngelabantwana abanengi, lenkomo eziningi, labafazi abanengi. But ngokwakomlimi indoda emadodeni ngumuntu obambeleleyo elizwini likaJehova. Sobe sithandikayo, kunengi phandle ngale okusidefinayo njengabantu, ama-degrees osulawo, inotho osuyibuthelele, abantwana olabo, lokhu lalokho osukwenzile. But iBhayibhili lithi ulokhu shota ngelihlo likamlimi, ulokhu shota ukuba yindoda. As long ungekho elizwini likaJehova, umlimi ngakakubali emadodeni. Amadoda ngazinikelayo, amadoda ngabambelelayo elizwini likaJehova, amadoda ngahlala enathile ezwini likaJehova. Umlimi uthi Solomon mntanami ukuze ube indoda emadodeni, gcina ilizwi likaJehova, bala uhlale entandweni kamlimi. Ngiyacela sizobe sandika njengabantu kasihlaleni
kumlimi kasihlaleni lo mlimi kasimethembeni ngobuthembekile sihlaleni entandweni yakhe sibe ngamadoda emadodeni sibe ngamadoda azaletha uyabona manje ngikhulumela lapha manje ngikhulumela umhlaba khathesi uyaswela amadoda azahlala entandweni kaJehova ngiyake ngizubuhlungu thola amadoda alamathayi lamasudukuzwa ehlezi ivinda kuma parliament bekhuluma beplani izinto baze bavumelana ukuthi indoda kayithathe enye indoda ngeke ngamangala kumbe electric sakhumbule okuthiwa bebe celebrate bafaka ibaleni wrong but bebe celebrate same sex marriage ungahlala phansi ngumthetho owabekwa ngabanye abantu bebopha amathayi bathi bangamadoda isikhundla okiso iposition okiye empilweni ngokukhuluma kukaJehova kakwenzi ube indoda emadodeni kodwa ukuhlala elizwini kaJehova kwenza ube indoda lemcabango yakho lama decisions akho abusiswe lizulu umlimi kasenzele ukuthi so Solomon mntanami into yokuqala waba indoda namathela elizwini likaJehova kasihlalene elizwini likaJehova mhlaba uyadenga impilo yethu njengabantu vele kayikho right okungalungisa kuphela lelizwi likaJehova lithobathobe lehlise mbijana lalokho akade sokuphuma kuhlanya kuyele sike sihlale entandweni kaMlimi siyabonga liyasiduduza liyasithobathoba. Number 2 mfanami hlala elizwini likaMlimi wabe indoda. Number 2 ngicela ungenzele ifavor la uzenzele ifavor umbuso wakho ukuze uphile umbuso wakho ukuze uqine ukuze la uphephe ubusi isikhathi eside woba indoda namathele elizwini kaJehova. Number 2 lokhu kunzima lokho ungamyekeli uJoab. Sikhulume ngaye last week. Joab wayesithi malume kuDavid so uSolomon ngumzala wakhe. uDavid uthi uzwana umntakadade wethu entwana isigange esinzima futhi uyingozi ekubuseni kwakho. Ungamyekeli aze afe aguge afi natural death. Sebenzisa ukuhlakanipha kwakho umzamele masinyana amacebo. Sobe thandikayo empilweni yethu ukuze sibe nobudlelwano obuhle lomlimi. Ukuze sibe nobudlelwano obuhle loJehova mhlawumbe labanye abantu empilweni kulabo Joab okumele sidile labo. Ngoqala sihlale si-connected lezulu. Number 2 wena empilweni yakho uDavid unamfana awungeke ubuse kuhle as long kulo Joab phela lami wayesengidelela icala lika Joab engicela udile lawo angu2 yikuthi uJoab wabulala uAbneri lo Amasa ngesikhathi sokuthula wangcolisa ibhanti lami kwangani igazi labo ngelanga. Abneri wayengumkhomanda kaSaul. uSaul esefile uAbneri waqine sebuyile kuDavid bazokhulumisana baxhawulana baxolelana bahagana bekwenza khona ukuJoab wayengekho bani sigijime nxa isikhathi. Naye uAbneri esesukile uJoab esesale ngena abantu bamtshela khonapha kukhuthe enye iphathe enzima bekulenzima kusayinwa amaphepha anzima khona bekulenye unit treaty adisayinwa kunzima athi uAbneri ubelapha bamtshele abedlula edlena kuDavid edlule eshawuti inkosi wayesedelela kubi edlule eshawuti inkosi isitshela kube phume landela efike thola uAbneri efike emgwaze embulala. Suka lapho wayabulala uAmasa. uAmasa wayeyisihlobo sakhe eyikunabizwa lapha isihlobo. uAmasa wayethethe umntaka sisi kaJoab. So right uAmasa uJoab wayezala umzeruwa belomunye udadewabo kuthiwa uAbigail. uAbigail wasezala omunye unkazana I think kuthiwa nguNashta wasethathwa nguAmasa.
Nxa esemthethe yahlupha into leyi futhi uyazi ukuthi kulomunye indoda uDavid kongimthanda inhliziyo yakhe ilungile uAmasa wabekwa nguAbsalom kuba yinkosi uAbsalom exoxana loyise uAbsalom wabeka uAmasa sokuba ngukhomanda uAbsalom exoxana loyise nxa esefile uAbsalom uDavid uthe sephenduka iBhayibheli lithi lona abesehlangana abona uAmasa elaphana athi inkosi ishwinga ngenzela kuhle nxa ngakufakanga wena ukuthi ube ngukhomanda endaweni kaJoab. Wabuzwa khona kuJoab ngelinye ilanga wahlangana lo Amasa iBhayibheli lithi wena wambamba ngendevu wamgwaza wamkhipha amathumbu wamchiya emgwaqweni ekhala egiqika egazini wafa. So David uthi yena lindoda umza wakho ingozi empilweni yakho lembusweni wakho uzube lokuthula ubuse kuhle umzamela amacebo. Sithobe sithandekayo banengi oJoab ezimpilweni zethu. Abanye oJoab sokuze kungani character yethu. Abanye lulaka abanye ilokhu lalokhu siyakwazi uyakwazi okunguJoab okusempilweni yakho ukuze ube lobudlelwano obuhle lombuso wezulu. Umzamela icebo uJoab. Umzamela icebo umkhipha uJoab. Kwaba uJoab wayekhona esokugcotsha uAdonija laye bathe sebesiza umsindo omkhulu bemangela ukuthi kathi kuhamba njani omunye umfana uJonathan wagijima wazofika think wayengumntaka kaAbiatha umpriest wazofika la khona lapho wabatshela hey akulandaba ezinhle lapha inkosi uDavid sifa kuSolomon esikhundleni useyinkosi. Joab wabesuka ebaleka wayangena echurch wafika wabamba impondo zealtar so batshela uSolomon ukuthi Joab walele church uthi kangcono afele church. Joab wathi hayi Benaya hamba uyedila lawo wabefika echaya lapho uBenaya webulala uBenaya bese yalahla wafa. Stop esithandeka ubanengo Joab ezimpilweni zethu okumele basuswe. Kangikhulumi ngabantu ngikhuluma ngezinto esiphila phakathi kwazo ezenza ubudlelwano bethu bungahambi kuhle lombuso kaNkuluNkulu. Enye problem kaJoab wayethanda izikhundla. Sichiye leyo isikhundla abantu bayazithanda izikhundla. oJoab uyabezwa lanxa use church bengahlala bakubona ngani usukhululekile echurch abalutho ukukukhumbuza ukuthi thina singoJoab yithe sagebha ifoundation yazi yafika lapha sakhipha amatsha ngaka benzela ukuthi bahlale besesatshwa. oJoab kabasuswe ukuze ukukhonza umlimi kube lentokozo igama lenkosi beselidunyiswa. Number 3 right now says Amasa first sabe sekubala First Samuel chapter 17 verse 24 lapho ambamba khona ngendevu chapter 20 verse 8 uDavid emthembisa ukuthi ngiza kufaka esikhundleni endaweni yalesi sigebenga lesi esangikhaya chapter 19 verse 13 kusiya phambili. Abafana nabo Joab babe ngasamnika ukuthula uDavid. Wathi mina ngenxa ukuthi ngiphezulu ngimdadlanyana kulabo enxa yiko besesaba mfanami basopa wena bakususela amanqe bathatha umbuso umzamela amacebo. Nxa sidlula kuJoab ngiyalicela sobe sanga lami kumele ngizamele uJoab amacebo sempilweni yami la umzamela amacebo sizikhulule sibe lobudlelwano obuhle loJehova. Number 3 le ngiyayithanda lesibanda chapter uverse 7 uDavid abesesithi zwana mfana ngicela ukuyinto ungayikhohlwa ngathi ngibalekela ubhuti wakho
uyazi ukuthi into enginazelele uDavid nxa ekhuluma lo Solomon ekhuluma ngoAbsalom ngathi uthi ngathi ngibalekele esinye isigebenga uthi ngubhuti wakho mani nimphinde futhi la nxa emulini yangini kulomunye umntwana anganu lwana othi ngabuya lezinto atshontsha athengise kumbe kulobaba omdala lwana layo ukuhamba eceleni ubuhlobo kabuqanyulwa ukuthi umuntu lekhande libheda isihlobo sakho. Ngibalekela uAbsalom ubhuti wakho. Singaphombi kube siqamula ubuhlobo vela buqamuki. Nxa kulizanka ngelangini. David uthi mina ngimbalekela ngubhuti wakho. Kulento engicela mfana mana ngikhulumela. Kulento mfana mengicela ungayiphambanise empilweni yakho. Ngoba ngezikhathi zami zohlupho phela uDavid wathi ebalekela uAbsalom so iBhayibheli lihlona wahamba wabaleka waze wadlula phambi eceleni kwentaba iMount Olivet ingadini eGetsemani laphana ehamba ngenyawo ekhavi ikhanda lakhe so ehambe ekhala umuntu omdala inkosi. Kunabantu abathutshayo ungakafikileyo kunabantu uthi ehamba so esithi uyakhona uDavid wahlangana lenye indoda eyayimile so le army igama lendoda leyo kuthiwa nguItai. uDavid amkhangela athi hayi wena you are a foreigner in this country. Buyela kumbuyehlangana lo Absalom kumbuzibuyelele ngakini ngakwenza ukuthi uthwale nzima labi ngoba uyiforena. Haleluya. uItai amkhangela uDavid athi mfunga inkosi uNkulunkulu ephilayo lawe nkosi yami lapho yafela khona ngiyafela khona. uItai wayevela eGath elizwe lamaFilistiya yikho kwakuvela khona uGoliath. Empilweni umlimi ulungile futhi empilweni umlimi uJehova ulungile. Kulabantu abalusizo bevela kwezinye imuli esingazicabangeliyo esibathembileyo bexotshana lathi esibathembileyo besishawuda. Abantu abavela kulezo muli ezingela lutho enxe ukucatshwa ukuthi izitha zethu basincede uItai eyiforeigner wafika wama wazimisela ukuhlala lokuhamba lokudubeka lo David. Hlala lenkosi zamela amacebo uJoab ehambe njalo uDavid kulezinto azikhulumayo ezamthintayo ngaphakathi kwakhe. Mani gijimela lapha ngikuzwela futhi ngiyambonga umlimi ene stress esinjalo oItai bayafika siyambonga uJehova bengekho oItai moyo bengekho itai sibanda ngase sachawa istress le stroke sabiwela phansi but umlimi ngomusa wakhe athuma itai abanye singabaziyo umuntu ekufonela. Haya kulalutho bengithi ngikuqinise mfowethu uqini haleluya ngeke ngadlula kikho ngiyakwazi banengo itai abake basondele eduze kwami mali dunyisa igaba nxa umuntu wakho lesehambile usalusizibuza ukuthi umuntu lo ushua ngubani uthi nxa uyachecka la kuma contacts efoni yakho ngakho uthi uyachecka ku list yabangani bakho ngakho kodwa ku list yabangani bakhe wena uyabukhona. Haleluya. Abesethutha ngesikhathi sohlupho athutshe ngesikhathi ufuna iback up abe iback up azimisela ukukhala azimisela ukuthethiswa lawe ezubuhlungu lawe okade ubathembile sebebalekile. Eqeda ukuhlangana lo itai esalesithi hayi mina sinje so lawe inkosi sinje so lawe wathi sehla so wahlangana lo mntu umdala yamthanda wabehlangana lo uShayi ukuthi Shayi sasi-scheme sika David uShayi wabekhala so kuthiwa wayidabula izigqoko zakhe ezithele ngenhlabathi ekhanda
ehamba so esizibuhlungu ebubula umdala uthe ebona uDavid wamhaga bakhala wathi asambe sonke uDavid wathi hayi usumdala kungaba nzima lokuhamba but ngicela ungenzele ifavor nxa usulapha into sezi right ngoba ngale Jerusalem kuselenye indoda okuthiwa Ahithofela ungafika ufika ulalele ungezwe ekhuluma Bible ithi wayisithi nxa ekhuluma ngani ukukhuluma ingilosi advice ayinika David wathi ambe hlala ushaya kule meeting banengi abantu obaziyo wena o-Itaya abafikileyo ngesikhathi sohluko sohlangane labo ushayi ngiyambonga uJehova kasishisi sodwa umoya oyingcwele uyabuya siduduze abesethuma abantu ngesikhathi senyembezi nxa uwedwa uhlezi athuma abantu uzwe igedi likhala bezokududuza bekhala lawe bethunywe nguJehova wabe buyela ushayi wafike abanhleki iqede la wabefike hlala so bathe sebele meeting uAhithofela lo nguye wahlowanika iadvice wathi Solomon ukuzinto zikuhambele ngena abafazi bakayihlo wabehlala phansi edweba phansi esizwana ngasuka lapho ubhode so ugijimela amadoda liye ukuthi uyihlo liyamthola lapha esedinwe vele ukuhla umdubula umbamba ushayi wayihle so uAbsalom wabe bhayiza futhi intembala kuthiwa ngumlimi owenza kabomo ngoba wayesefuna uAbsalom ahambe likhangele abantu beplana lomlimu lenthoro yakho ebehambisa haleluya lina kalikuza lo nangadlali idraft laba yabadala so othi moyo engathi sibanda akathi ka1 angahamba ka1 wena ungakahambi ahambe ka1 ahlazisukumele laphana anathi khokho ongathi uyahamba ahlathi ngudlile uhambe ka1 abantu abaningi bayaplana so wayeplana uAbsalom eplana ehamba 7 moves umlimi wabe hamba 1 wathi cha faka ushayela wathi wabe sukuma ushayi wabe sizwana mfana wena uyakwazi uyamazi lamasotho hamba la uyihlo bayamazi uyihlo mfana mngayenzi uchaye ezwani lingalandela le plan wona ucabanga ukuthi uyihlo ungamtholelele labanye abantu egroupini bekhempile lani indoda kayenzi leya so engcenulele kolunye ubhalu so kumbukule kwesinye isihlahla so kumbungena emgodini ublind kayenzi so lingalandela le uyakufa ngcono libhode so lithilithili kuthiwa uAhithofela uthe ebona ukuthi iplan yakhe isilahliwe wabe suke siye endlini yakhe kade ibhizi efika elungilungisa emzini wakhe akwazi wafika wenzani wabe siyazibophela siyambonga umlimi what a mighty God we serve noma uDavid wona umlimi wathi David ngiyakuprotect Nathan wathi lami ngikhona Benaya wayekhona Ittai wayekhona uShaya wayekhona bama lo David bakhala lo David kulabanye abantu abangaso manje ngikhipha imhlolo uyazi empilweni kulabanye abantu esihlala sibe saba ukuthi nya abantu bayakuthini bona abantu abaningi esibe saba liyazi ukuthi ngobani ngoAbsalom le oUshaya oIttai vele ungacabanga ukuthi bayakuthini they are always on your side i-decision ngayenza bafaka ukhweju ngobhuru bakho abantu abaningi sibe saba empilweni vele abalani lathi labalani abalalo abalalo lechatha lika empilweni zethu ngabazihambela kachana le kodwa laba abaseduze kwethu esikibo abakithi don't worry ngabo ngoba linje so banje so lami so sam eqeda udlalo uShaya sehle sithi efika ehlezi lapha uDavid abethole enye indoda le ku verse 7 okuthiwa nguBazilia ngizakupronounce kuhla ngikwazi mina ndoda le uDavid owayitholi lamanye amadoda bethwele manje ngifake ngebala lakathesi babe lamagonyeti impuphu cooking oil chukela flour
babanika ama-biscuits, babanika inkosi phela nti inkosi bayithi cha angikwazi kwesikhosi mangiqampa ngangubone lami kuhawukela bamthi cha ama-grapes bamthi cha lokuyiserevita bamlungisela into zakhe njengenkosi bethwele amagonyethi behamba ngamagonyethi bezumbiko ukuthi inkosi ziyayiminyela bayayihlangabeza lempahla ngithe ngibala kuthiwa baletha lembheda bamdiva umbheda bamdiva ingubo bamnika lamashits lomqamelo njengoba wayesegangeni babuya lama-mosquito net mosquito repellent bamthunela then abanye labana babekhatshana babadiva ngamakhoyi lamanzi okunatha shaya inkosi yayitshaya ibreakfast engayenziwe segangeni ngenxa yalindoda okuthiwa nguBasilia thengibala kaze kahleka kasukuma ngedwa chapter 17 verse 29 then chapter 19 verse 31 nxa sebenze konke lokhuyana esemnika ukudla wayelokhu ebuye ezomcheck ngezikhathi zohlupho banengi abantu abakhala lathi abanye kawukababoni abanye kawusoze babone kabasoze bazokutshela kawusoze bazokuxhawula bakhala lawe ngomthandazo bakhuleka sobengake bezwe ukuthi umthembo sokunje bona bahle baqalisa ukukhuleka bathi kayisibo bonke abasesayidini yakho isihloko sethu namhlanje sithi ungaphumi igedi sizafika lapho kule indaba khona chapter 19 uthi yena nxa uDavid sokwenzakele esefila uAbsalom uDavid esebuyela eJerusalem indoda uBaziyeli iyammelela bazi bayichapha umfuthu uJordan bebonke bahagane so bakhale uDavid abesexhawula so ngesandla athela zwana ndoda vehle usuke uthuthe emzini wakho siyehlala sonke eJerusalem indoda leyo isithi nasengimdala ngiyile 75 years mbe 80 khona sengimdala kakusayenzi ukuthi ngiyehlala estate house ngiyekela ngizihlalele khona apha emaguswini ngizihlalele ngoba sengimdala engcenye lanxa nginatho kumnanda ngisakuzwa kuhle le film emnanda sayiboni le ngoma ezihlatshelwayo angisela ndaba lazo so hamba Nkosi wamphelekezela bachapha umfula bahagana haleluya endleleni umlimu every day empilweni zethu kulabantu abasihlekayo kulabantu abaseyisayo kodwa kulolu hlangothi umlimu kulabantu asigcinele bona abayintokozo empilweni yethu ngake ngakhuluma mana ngiphinde sokusela namhlanje kusiya phambili ungabi le ndaba labo so vele bahlala bekhona kangelanda uDavid esesifa akulandawo ngeke ngabala akulandathi khona mntanami kule golide ngale mntanami kulalokhu wathi mntanami ngicela ubambe lezi zinto kule into engiyipongayo uthena ungakhohlwa umdala lo wangincedisa umdala lo wabuya wazokunika ukudla nxa ngikhuluma so wala ukubuya kodwa ngicela ungenzele ifavor la uzenzele ifavor abantu abakhe nxa usidle ekuseni breakfast nxa usidla lunch nxa usidla ngikwazi kwantambama mbe idina kumbe isapha kumbe khona okhuyana abakudla nxa usidla la nxa uchawa kwisnack hey sisakhula bexoxa lo bro usabusi lapho umoya ukuthi ayengcenye iZimbabwe yayisiyangirobha into eziningi dala sakhula sibanda sihawukela itiye ka4 nxa yayingana kwa abantwana yena abadala uze kuthafakani itipoti sinathi itiye ka4 bayidubule ngena belehambela kachana bayidubule ndaze ngikhulela lapha ngayithatha mbijana kade sakusela chukela akusela tiye ka4 kwakule crest eyile gwebele i1 lalisuku lithi tha thaze ngisebenza ayisekho David utiyela kumdala kuSolomon mfana nxa uchaya icrest ungayinathi wedwa kulabantwana bendodo okuthiwa nguBasilia doda leyanika ukudla lezigqoko namanzi ngesikhathi sohlupho ngibalekela uAbsalom umfowethu bani nifayindele ngalokho kulabantu
abalezimota kathesi bahlala phansi imoto layo ukuze uyithole kulomunye umdala owakungenisa umsebenzi waba ngumanager alinxeka lingizwa waba ngumanager wakuthatha ekhaya wafunda wakufundisa umsebenzi khathesi usungumanager but uyamedlula emgwaqweni ehlamba ngenyawo abantu bakhe belusa inkomo ekhaya ngale kulokuthi ubaqhatshe David uthi ungakhohlwa abantu ababekhala lawe abantu abakhala lami ngesikhathi sohlupho now chai breakfast amaqanda half done what labafana bakamdala lo badle lawe hale in other words basuze ekhaya bazohlala etown kulomdala okungenisa umsebenzi wena ule hey enxeka lingizwisa isikrestu sonesi ulezi indlu ezingu5 kulamaloja ngale kulamaloja ngale uyakwazi ukuthi umdala lo ulomntwana osehlala azayihlala kachana le Country Park akulamagetsi wayo ungayimthatha umfake endlini lese Country Park ngapho koTM okulamagetsi khona adle izithelo lentokozo ngoba uyise wabalawe ngesikhathi udinga umsebenzi khathesi kule lockdown kulama groceries abuya ngamagonyethe vele South Africa wena umntana wakho uyakuthumezela akuthumezele umama lo wakumakhelwane adla inqweqwe zomlomo ugogolo labazukulu kodwa uyakwazi mhlophe ukuthi umntanakho efike eMzansi wafikele endlini kamntaka gogolwa wamgcine ngasebenzi wamdingela umsebenzi uyasebenza usekuthumezela usufihlela lesiyani salukazi siphe ngoba umntanakho ulapho akhona ngenxa yabantwana bakagogolwa singakhohlwa abantu abasincedisileyo phela okunye kulomfowethu odale sithonjalo okunye akudingi imali akudingi grocery kudinga ukuyafika ukuthi salibonani ngize kukhumbulile ngilokho ngibonga ngisithi thank you ngezinto wangenzela zona lezi zinto wenzela abantu baba khona bathe bayathatha abafana babedubula khona lapha bachiya umxhanxa babe chaya amaservita mina ngikhula ngangicabanga ukuthi yogurt kangidli kade ngijayelanga la yaqalisa bahluphisiso abafana ngani abagijimisa yogurt bazi bayijayela badla ngama strawberry bitshana badla lokunye besidle beyendawo yani ukuthi uyise haleluya uyise hayi imali niphinde badala lapha phila kuhle labantu namuhla ukuze abantu bakho kusasa labo baphile kuhle sebesidla izithelo zomusa wakho. Number 4 iko kule ndaba yethu skate number 4 uthi yena uDavid mfana kulomunye undodo okuthiwa nguShimei wangithethisa wangijikijela ngamatshe wangithela ngedust ngibalekela umfowenu uAbsalom ngicela xa usuqedile wagcina intando kaMlimi wahlala koMlimi wazimisela ukukhuleka wazimisela ukubala iBhayibheli wazimisela ukwenza amaBible study wazimisela ukuchumayela wazimisela ukuphila ngendlela kaMlimi wakhipha uJoab uqeda lapho wayenzela abafana bakaMdala indawo bahlala eceleni kwakho badle lawe every day baze bafele estate house. Benikwazi ukuthi kudala okhulu sasizwa even lakhe okhulu babethatha omunye umuntu elingamaziyo uzalwe ekhona ukhule ekhona abe ngumalume athatha zohlala lapha engcenye uyikhuzwe namhlanje ukuthi umdala wona engasosihlobo why la ungadobha abantu abadinga usizo shaka lapha abantwana njalo nxa uba introducer angikholwa ukuthi uSolomon wayesithi bengathi kathi laba ngobani afana lapha ngani bafana nalapha but abafana ndlani uthiwa ngobani
wayengasuthi hayi andla into zabadala phela abadala babele izihlobo eziningi kuthiwa wapha umhlanga lo omnyumdala egangeni ngale wamnika ukudla sokwasesithi mbatha hayi uSolomon wayesithi hayi laba ngabafowethu laba so ubaba lo baba wabo laba babelandelana so kwaba lobuhlobo alingizwa liyangizwa yini la nxa introduce umuntu ungaqalisa ukuthi hayi ukuthi lo okay asizalwa sonke ukuthi hayi isihlobo sika mama la sesingasaziyo hayi ngowangakini uzwile number 4 mfana kulomunye undoda okuthiwa uShimei uShimei wayeyisihlobo sika Saul David utena vele ungamnyekeli aphile aze aguge afi natural death kuye buthanwe emangcwabeni kuhle uyingozi empilweni yakho uyingozi embusweni wakho so umzameli cebo balisabe David ebaleka kuphana esehlanganela amadoda lo abesehlangana lo Shimei Bible lithi lona uShimei came out cursing what ephume egedini lakhe wahle waqalisa ukuthethisa xa ebona uDavid eqhamuke laphana yena wahle waqalisa ukuthethisa so wathi ya futhi ya wazincweba so wathi bayibabo yimi sibila mphuphi uDavid lwana nathi la yake limelele impilo yabo yokubona uhawula wena mdala wena kwazi kwakuthola wena sidlagazi you bloodthirsty old man sigebenga ndini futhi wena mdala ngiyakuzonda uthe esuka lapha iBhayibheli lithi lona wabedobha amatshe wamfutha uDavid wathela inhlabathi wahamba eceleni komgwaqo lapha emshawude emthethisa so liyazazi inhlambe emthethisa uAbishai umfowabo kaJoab wathula so wezi iBP yakhe ikhwela wezwa kusuka enye into esithende lapha ikhwela so ibuya ngomlenzi ifike esiswini ichisa yathi ngikhiye esifubeni wamkhangela so uShimei wabe sithi kuDavid Nkosi angifuni ukuyamthulisa vuma ngiyeqhuma ikhanda ngifuna ukuthaya lapho beqha uzazithulela David wathi umnyeke khangelani David athi umnyekele nxa uShimei engithethisa umnyekele nxa inkosi ethe anithethisa ngoba khangelani sila ngibalekela umntana my own blood nguye ngimbalekelayo wathi umuntu yena lumnyekelena anithethisa hey ngicela ukukhuluma nawe kulabanye abantu ngicela ubayekele ngazi bakuthethisa ngazi bakuhlolodile bayekele ngazi bakubhalela imessage bayekele ngazi bakufonele bayekele ungabaphenduli yekela bakuthethise ngasi lengqondo enjalo ngaye emhlabeni kulokuthula singa revenge bomama ukuthandela intsaru uthi wena kawenziwa njalo uye kwenza idrama emgwaqweni kukwehlisa isithunzi abakuthethisa bayekele bakuthethisa futhi iBhayibheli lithi inhlamba kayingcolisi mathethiswa ingcolisa lo oyikhulumayo ngazi umuntu akuvuthele ngengaki inhlambele ethambo ongeqa umgwaqweni ngale kawubhalwa ngeqobo batha kanti abantu ade bekhona esikotsho bayamangala bathi hayi mama lwana inhlamba ade zikhuluma kulabantwana labantu abadala hayi umuntu luhlaza lwa wena bathi hayi ubani shuwa umuntu wenkosi nanxa ethethisiwe uzithulele wahamba wamnyekela abakuthethisayo bayekele nyekelele wamvuthela so manini ngikhulume kulenyini kulabanye abantu abanjalo esiphila labo esihlangana labo esikhonza labo esisebenza labo abangomakhelwane abamelele insuku zohlupho lwethu basebe celebrate Shimei wayemele uthi yena lolu suku bengilumelele lolu wazi ukuthi ndokhe ngazalwayo akulanto emnandi empilweni yami njengale usuku lokukhala lokuhlupheka kukaDavid lumnandi ukudlula usuku lwangekhisimusi lumnandi ukudlula usuku lokuzalwa komntanami akulanto emnandi nje ukuthi uDavid uyahlupheka kwazi ukuthola lawo banengi abantu abanjalo ema church bagcwele uShimei ongasukuma batshela ukuthi inkosi kwenzeleni izibusiso bayazonda bakhangele phansi mzwana besizwa ukuthi into zikubhedele
bayenza meeting and celebrate your fall. Wazwachayisa amasotsho uShimei celebrate what? Wena sidlakazi wena mdala sidlakazi wena mdala futhi ngiyabonga ukuthi wazi wadubeka wamfutha ngamatshe wagijima uDavid wazwachapha umfula wayale wahamba uthe khona ngalo uDavid uAbsalom esefile waphenduka uDavid wahlangana la uShimei wabuya wazoguqa phansi wathi ngicela inkosi ngabe le ndaba le nto engizikhulumileyo ukuthi hayi uSathane lamandla nje uSathane wena usihlezi sure hayi le iBhayibheli liyathi ukuthi wawele emhlabeni lolaka sure nguyade enhlezi lani bezwa abantu benjani eqethe ukuva indlela kusasa buye se blame uSathane hayi bekungayisimi isibilizo bekunguwe nguzwile ukhuluma bekunguwe uBhenawa kweli pipi wathi uyaphinda buye futhi lo uDavid wathi umnyekeleni why sorry shwa nkosi I didn't mean to kuthawu David wamkhayela wathi lale statement kaDavid wathi haya kunamuntu ofayo namhla kunamuntu ofayo zibuyelele endlini wabesukuma esehlekisa nangikhulumela uDavid khulumela iso straight sakhuluma so wathi yonke into isiswi ngaye sesifa uDavid uthi kuSolomon mfana ungamyekeli uShimei afi natural death abese siya kuverse ku chapter 2 ka 2 Kings uverse ngo36 kusiya ku47 manje ngigijima uSolomon abese siyamthatha emzini wakhe wayisitobo sika Saul babehlala le ko Benjamin kajana lezintabe wayamthatha wazomhlalisa eJerusalem nxa efika eJerusalem abese sithi yena umletheni lapho bawe le meeting wadzwana ndoda mina lapho into engifuna ukuthi wena uhlale eJerusalem funga ngegama lenkosi ukuthi awuphuma weqe isifula lesiya hlala la Bible wahlala 3 years isebenzi sakhe ezingithuza abezibaleka wabegadi idonki ezilandela babembona esese-Queen izigona ngale babebuya bezo-check ukuthi babelanda inkosi asazi hayi ukuthi enxa sibonanga kuhle asazi enxa into sezatshintsha uShimei sasicine kuthiwa akavunyelwe ukuphuma but sike sambone ngale elokhuze angazi ukuthi hayi besingatsho lutho lathi besipomba ukubuza ukuthi engxenye singazihlupha ngomuntu osevunyelwa athi nasagcina engavunyelwa Nkosi yathi ube ngaphi hambali ebiza wayebuya naye lapho uthi ehlala laphana inkosi yabemkhayela kathi wena savumelana wazi wafunga wathi into engikhulumayo inhle right kathi ubusudingani le usugada amabhasi usikubu ubusudingani ayisithi Nkosi yazi kula abantu abahlanyayo izisebenzi zami bekubalekile ngabantu kwapha ngakudobha ngakuhluba mandebele ngakuhluba ngakuhluba yime ngakugesayo ngakuhluba yime ngakuhluba kade sokusazi idorobho sokubaleka uDavid uSolomon athi nyakuzwa nkonke isitori kwakho ngo but vele indaba kayikho ekungeneni lokuphumeni igedi lokuhambeni lokuthi indaba ila uyazi ukuthi kolomnye umnyaka wena kulomnye umdalo wakwamthethisa kulomnye umdalo wakwamthethisa kulomdalo womjikijelayo wamshawuda wamthela ngenhlabathi umdala lelwana kwakungubaba wami ilicala lakho ayikho umuntu uphumile ukuthi wena wathethisa umdala wami Benaya phuma nawe embulalo wabefike echala lapha gagrikithi wafa sihlabe sithandika mani ngisifala oJoab asidile la but ungakhohlwa ngazikhipha abantwana bakaBheziye le nyayithanda ungakhohlwa ukugcina lokubambana loJehova then okuqhakathekile nanko kunye lapha oShimei nempilweni zethu bakhona oShimei abathokoza ngohlupho abathokoza ngokuwa kwakhe ekukholweni abathokoza ukuthi bayawazi ama mistakes abo ungaqotha umsebenzi baya celebrate ngabe bona izinto zisonakala empilweni yakho bayathaba njalo abanye kabathabi kuphela sibanda bathaba bazibabuye bazokutshela bazo celebrate lapha kwakho batshele labangani bakho ukuthi siyakwazi kunje David uthi yena dilala Nansi isicelo sami nxa ngivala sonke empilweni singoShimei sakuthethisa umdala siyamthethisa every day ngempilo yethu
iBhayibheli lithi lona nxa lokhu lakwenza la ngibona ngilambile la ngiphukudla la ngibona nginqunu la ngigqokisa bathi sakubona ngaphi inkosi uthi nxa lalikwenza kwabanye abantu lalikwenza kimi nxa lalingakwenzi nxa ushawuda umuntu uthethisa umlilo impilo yethu inhlambe ebusweni bukaJehova but as long singapha eJerusalema silobudlelwano loJesu amaphutha ethu noma abantu bewazi akhaviwe ngegazi lesiphambano ungaphuma phutha lakho isono sakho sesegcekeni akula muntu ongasikhava cala for 3 years azange likhulunywe ukuthi wathethisa ubaba sorry lakhulunywa esephume igedi asibeni ngamaKristu singaphumi igedi sihlalele kuJehova singabackslide singakhalali kulabanye abantu asebevula lama church abo akula nto enjalo kasihlaleni kuJehova sihlaleni kuJesu noma oshimeni bengasifuni kasihlaleni eChurch iChurch kayilamnikazi umnikazi wayichithela igazi eCalvary emhlabeni ayilamnikazi ngazi bakutshela ukuthi ifoundation bagebhe okungakanani lokuthi amabhentsha ayehlala emzini wabo iChurch ingakabi khona ayisiyo yabo kasihlaleni komlimo uJesu azabuya as long sikomlimo si safe ngoba ubusisiwe umuntu ozono zakhe zithethelelwe zakhavwa nguJehova umlimo asenzele kuhle walahla ithemba sihlaleni komlimo Solomon hoba indoda ngikhuluma nawe ngikhuluma lami yithi oSolomon oShimei asibazamele icebo oJoab kasibazamele icebo sakhohlwa akade beladi ngesikhathi zontokozo ngesikhathi zobuhlungu nxa sesithokoza babe seduze kwethu labo badla izithelo sesikhundla esesiphakathi kwakhe umlimo asenzele kuhle umlimo asigcine emseni wakhe sihlale laye la hlale lathi uJehova asenzele kuhle asikhulekeleni babo olungileyo siyabonga ukuthi uyasithanda siphathise singaphumi igedi lokukholwa sigcine siseJerusalem sincedise silwe sinqobe oJoab abasezimpilweni zethu obusosenzela umusa Nkosi singakhohlwa abantu abasincedisileyo ngezikhathi zohlupho ngoba lathi usigcine emseni wakho ngegama lakho siyakhuleka amen noma ungaveza isandla sakhe eNingizimu Afrika baba lonakele izwe lakho baba welinkinga engapheli kudingeka wena baba awuvele baba abesifazane babulawa njengeintuthane baba bahlunyezwa bayadlwengulwa Nkosi imisebenzi ayikho kulelizwe nomhlaba ukho ezandleni zethu ehlaba vela baba noma wasalusa usibamba ngesandla sakho lifile lelizwe baba baba ulelizwe baba konakele ulelizwe baba abantwana bahlonipha abazali benza abakuthandayo emsebenzi ayikho indlala ibhokile baba siyambile saye endaweni enkulu safuna usizo kodwa silitholanga baba silithola kuwe sidinga wena manje asafuna ulutho lunye cela wena wehlelelizwe ngoba kona inkinga baba imisebenzi ayikho konakele malibuyiswe lethu ezandleni zethu kodwa ngendawo zokuhlala asinalutho baba konakele wasiwa nguwe
wena Jesu sidinga wena baba kulezizwe awuthelelele